Abusia say about so brebia eso a na Ghana ha yete asofo no kan yi pa e ka me say Ghana asofo de about so breso ya no mkoko aso ne tia na yete omuka e kwan sonko so yi pa na say e be ka ya last week na asofo pani Nicholas Duncan Williams so na sorry dem ho no or kasache na sorry man audit to just say about so ya ye kwakoti say ukokodru ballot no na akoka still vote e wo say uma wadwene ene wonyansa eye adwuma de kire say ebi mu wo ho a en wo say tumi e friend say tumi e ka wo mo sa de fi say ebi mu wo ho no munya tumi na ona se eba ne so mu di ba bebu man na omo fa mu man no kwampa so sansemi a papa ko kan yi ene nam so ma social media fo e lashe papa ni yi pa na wo mo kire say nsema papa yi kan de so mo hwehwem tinetine mo sa na ekokosi man pani Dr. Muhammad Bawumia so na this week in so for pani adum chedua so aba bonten aba kasa e de afa election ya e ba so emu a kire no so ne tirimopo ene na adwene e de fa election no ansa na me de sa information na sa video no ba so mo me kai wo say e mo awe fi so be fa casto plant technology number no e so a prophet Dr. Bednego and na ebutu and some ereku a all nyame ma and into all your spiritual needs be afre papa na obetimi aboa e wo we ne sa na afi we subscribe button so e too much age now the bell no aka ho sa no upload bi aba nsa ebetimi akabusua ma yenkonye nkokoti send so pani adom chedua send o kan nsem ni sifai e wo election ya e ba so masra adom nyam no say next year papa oyodo oya ye moye what say you no ye nyonko say you papa wa ku adom me pese me bo for the wudem 50 million Ghana cedis 50 million Ghana cedis me de ya doye me de ya ye moye me de ehwe onyan yes 500 million yes 50 million Ghana cedis kada da no ya him 500 billion she says praise the Lord hallelujah 50 million yes che brand new Ghana cedis che what the quarter less mo e be ya him about $5 million praise the Lord amen adafo enti me mebitsam adom nyame obeya na wonyo na wo be de hu say ena me kempo wa ya dada praise the Lord amen 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 adom nyame atie me so frɛ yes enti me gina we so aka cho say Ghana the next 10 years na dadiada yes montie me so far as anity 40 as asie nsuoi nya ma pension na Ghana bebo enti me sere Ghana Philadelphia ba abatu odura akoto waba kotena ba be dwene ho abambia ba oma dokru sikada fakaza de man na yansum yenya na botre na ebra na nyame na hwe nipa abambia ni ho hwe nipa amen praise the Lord now on krabia e wawradensa ma wani na ho na onyame awo no ene onyansa na men nante basa enkodi didie hia bi achi na wanko hia de ne wu ni hweyo na osoro bebisa Philadelphia Samutia Mogana Ebaya Karabesha Mekana na meka wa brabo Wadichiem Wobosumedium What dabium Ona wachibium Wafibium Na apembe to tawonchai
Opedua beto nifa na what there e berenka when you want to na the best and work na bonifa. Praise the Lord. I don't nyamia tie me deda. To wake up to me say about one. Ya no na de Ghana wie ya ba. Right? Ya men ka ye nyina. Na de osu on your penny moja dodo one. Ono asempa. Tena ba bi gina ho. Ko to aba. Ko gina ho. Philadelphia safuna ya osan. NPP bebre. NDC bebre. We as. Amen. Temedia metai wo NPP ni achi. Metai wo NDC ni achi. Ngamo nyame. And you see. Yes. Yes. Praise the Lord. Nyame na yadai. Esi hene. Amen. Amen. Ana oba wodo kunu papa mo. Bani mo. Mewura meshawa. Yes. Momfa mo nipadua. Momfa mo agene. Endi Kristo Yesu echi. Yes. Na hwa dem kwaje efiri baba. Yo we Israel mo bebre. You want count. Te party bia ba. Ya besra amano. Amen. Amen. Namo Yesu nankasa se. Ega nyame pe. Enkebaya. Enkamani mini. Enso nyame pe. Wo pe. Yes. Amen. Amen. Entisa NDC for ba ya NDC for. MPP for ba ya MPP for. Ne kura ye nyina ya Ghana. Yes. Sir, NPP we near Ghana na win. NDC we near Ghana na win. Na mom ne kura Yesu de wuja hwan. Kron. Hon konkoro. Yes. Wa fa wan ya party bia. Kwase. Philadelphia. Adeshe kron. Because I'm Imuda ho. no bia gene nye mistake. And to say party be baswa and na bedi uye. Ubedi ye na uye dia. Yes. Order for sacre wusu. Hallelujah. Sacre wusu. Amen. Na man just a mistake. Yes. Na mo Ghana for de nyame chire. Mo de mo ye de hihya ma yonsam. Nyame obechrew. Yes. Na me de nyame as Ghana ni bie ni nyame nchire. Enti sese me hunu se Ghana for abamu abu. Enti afi na me pie. Ko sese no Ghana nya du banso a afi di obetie nyame as. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. More dear me. And it is the right time. As I said, me come out. So this time around, change your radiant. Yes. Ono na ishira. Amen. Ono na eden. Isha. Ono na ishira. Yes. Name of 2025. Yes. Obe ishira. Amen. Intebusia and some of papa Kyei and the more political parties a call papa and as no munina I disappointed if it's no musu say and papa a fruit simpi no baba kasafa bato mu de anya hwe kra no kobeka e di ama wo mu na anko ne sa eni nti ebe ma wo mu abamu ebuye pa bi so say ne papa Kyei ne kwan so an if na sorry ma odi wo manim no ebi e MPP fo ebi e DC fo ye komu kra ebenya new force eni gu mu nyina wo mu nti se ba na se wo anyina mfimfin se na ekọ afa ebe ma wo mu so wa afa no enkope na asem se ne okan de ni nyina ne kwan so ano ni nyina mu no mema remfisa won so obeja comment e wo video yi ase e de ma me na fe e ma remfisa obefa Castoplanto technology number no e wase Dr. Abednego e na akwakofa ba o de pai hoje e de ma nyame man spiritual problem bi a wokomu no wo frɛ papa onsa ebetimi aka too much you no ni so a wo hwe subscribe my page wi ni adoma no sa no upload bi aba onsa ebetimi aka all the social media handles oko ho so a
too much annual like in wash ediamami makra. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Please call us 0208 599 576.